Good morning of Saturday morning, Mr. Brown. Oh, morning, Fred. How's things? Stinks. Yeah. This huh? Stinks. Ja, ħassatnik ħat banju fi friskatur, Mr. Brown. I said, kif inu ma how's things, you know? Kif inu ma farid, kif sejra, kif nija, Fred? Il-mami tajba, grazzi. Waħti tajba, grazzi, għal-darbtej, għassati tarras. Oh, yeah, she's being engaged. Yes, engaged. Look, Fred, to whom? Min se titarrasa oħtok? Se jitarrasa? Jitarrasa? Yeah. Tonio, da Signora Saveri. Oh, he's a very decent chap, you know. A very good chap. Ma tax fieħ ċap, għalmi ċap għalaħam, għaxaqta kemmu malup, miskin slim. And what can I help you, Fred? Fishes ta' ejna. Mux li, li. Mr. My very good friend, Brown. Sa jgħamlu engagement party. What? Party. Engagement. Kif sa toħroġ party. Engagement party, short. Ghetto, yeah, ghetto, yeah. Ewa, ghetto, ewa, da. U trifles, u engagement cake, esso cake ta' teċ, għata kemu sabiħ. Give my best to Oħta Nancy and Tony, okay? Okay. Eva, minti, inti tritittini your best, Mr. Brown, għata xirrit minn għandi. I'm always ready biex najnek li lek jena. So what? Shit ready. So, Mr. Brown, irrit namel speech l-loħti l-arus. U tridni najlek jena kif għamil speech b'Malti. Issib biex jerba kelbiet. Anke l-esten zarzaq xie kem tejta, made in England, eh? Made in England b'Ingis, ġifiri, yeah. Ejva. Speech għal engagement party, Fred. Skużani, mux najdlek kelma tajjeb, imma ħjar intik xie ideas, you know. U inti jaħseb kif għamil fuqom. Fejt id-għamil fuq? Ideas. Ideas, wix. Ejva. Irraħim binek mi għati kelmek u jinsab u d-diemek. Ekret jena ta' Na, look. L-ewel xaħat attention, please. Diġaħsebta, dik jajjata l-arus. Attention, please. Yeah. Għandim l ġibbar majjeta, festa bra, u l-ħabba fuqa. Għalli jaqfuq mill-lek għallu xorb. Yeah. Now, you ibda. Yeah. Now, let me see, yeah. Għax b'Malti jena fiskal, jen fiskal b'Malti. Si. Inni għajti, jen ixtiq l-arusa. L-arusa? Happiness, you know, content. Happiness. You know. U l-arusa u kol nishtiq l-om long life. Amor twil. Dik ħadida nafa di. U l-arus nishtiq l kol happiness. Happiness. Contentizza. U kol? Yeah. U anke li l ixtiq omo. Kif għatlu inti? Amor twil. Yeah, that's it. Mela l-arusa kontentezza u amor twil. U l-arus. Fittek. I understand. Tara ma kienix tiġi f'moħħi. Iżjed. U ixtiq omo twil anke imissir u arus. U l-arus. Arus. Very good. Tatni idea ta' Istana mezzel xnuti, kif jagħmel Father Wildy, meta jagħmlilna xi konferenza fil-klabb. Irriċi ħaġa Fredio. Irrita, mela le, nġiblek ftit ħelu. Gatto. Xufle. Għal-missus. Yeah. U felli timpala. Li għamilt jid, kif għatlinti darba meta konna sejrin kampi. That's it, yeah. Salsa. Salsa Inglis, yeah. Which twist around the fingers, ta? What do you mean? Ġifri ta' fuq the I see, yeah. Mela, xenajdlek. Thank you, very nice, ta' kolla. Bye, Mr. Lovely friend. Bye, Fred. Mr. Brown. U li kolla bżon? Kif kont il-sejt, Mr. Brown. Yeah. Għatta xirret minn għandek. Yeah. U sorry ta' fax naħħijak, dik il-pjanta, jew seġra tal-miriet, il-ħamra li għandek. Yeah. Tista' t-tini ftit, ħalli namna ftit menna fis-salat. Yeah, kem trader, emxie mi ħallitik. Of course, it's in the garden.